Kayang hidup jani tulen jani laman kenahi ningedodang lu eluhe sebarengan pedaduanan boleh pidang mengantos sambung ke kini go berpolos tetap jekik cara aslene yen pilih dini masih pelit aja rasa apang adil kewa pesan mengenal mengubah bejani ruangan dosa bidan kaden dua repasti yang medakon lewat rasa kapan yakin tiang anu rasa sayang tetap saja super pasti mengantosan